Teine eelmine mees esindajana Annari Koppel, klubi, teine Radovski Kluts, Tartu klubi, kolmandana Laura Paev, Kristjan Palusalu spordiklubi, neljanda tähtis Kivimäe, Keila, viiendana Olga Korolenko Audentes, kuuendana Triumf Pall, Tartu klubi, kaheksanda Anna Korostiino Aplaui ja 200 meetri hüppamise finaalide koosseisu. Neiu noortearvestus, Lauri Saldma, Monina Timofeeva, Sofia Pension, Rita Rannamets, Johanna Kübar, Nadezhda Kordokova, Anastasia Malkova, ja Sarana viimasena finaalis ajaga 2:48.74 Varus, Liilia Tõnisson ja Jana Kusmina.